Komunizam nemojte da doživite kao poseban ideološki program. On je sastavni deo iluminatskog projekta satanističkog koji stoji u pozadini Francuske revolucije, čiji je glavni cilj skloniti Boga na nebu, ubiti monarha na prestolu, kralja ili cara, i rasturiti porodicu. To činiti... Da, pa molim vas, pa komunizam je na kraju doveo do toga da su deca prijavljivala svoje roditelje, pa čekajte, da ta vama praksa poznata, da su ih prijavljivali za ideološka neka nepodobnosti, ali ostavimo to, idemo na pasja groblja. Na Badnji veče, na Badnji dan i Badnje veče, u Tarinom lugu okolina Kolašina, dolaze partizanske jedinice kojima je po svoj prilici glavno komandujući su bili Đilas i Moša Pijade. Pobili su sve što je bilo u Kolašinu od uglednih ljudi. Sudija, lekara, apotekara, trgovaca, i nisu dozvolili sahranjivanje, da bližnji sahrane svoje, nego su napravili od improvizovanog drveta krstaču, rasporili psa i onda na taj krst razapeli psa i rekli ovo je pasje groblje. Kad je to narod u Crnoj Gori video šta ta ideologija mržnje i osvete prema Srbima i prema pravoslavnima čini, onda ih proteruje iz Crne Gore. Jer su prvo proterani iz Srbije posle Užičke republike, kad su vidjeli šta su napravili. Su se vratili do 44. Pa su pobegli iz Užica u Sandžak pa u Crnu Goru. Kad su napravili pasja groblja u Crnoj Gori, onda su pobegli Paveliću u krilo. I tu su napravili sporazum sa njim. To vam je februar, mart 1942. godine. Pavelić im kaže, u redu je, bit ćete na našoj teritoriji, nećemo vas dirati, ali ima da vodite borbu protiv četnika u istočnoj Bosni. To vam je foča, cijenjena gospodina. Dobijaju oružje od ustaša, vode bitku protiv četnika, tako pada major Jezimir Dangić, veliki intelektualac, veliki srpski junak i heroj, i dopada u nemački logor Strij u Poljskoj, koji se danas nalazi na teritoriji Poljske. Kao što vam tako pada u ropstvo Pavle Đurišić, koji je također bio u logoru u Striju. A znate li zašto gine Sava Kovačević? Pa Sava je prisustvovao primopredaji od oružja od ustaša do komunista da bi vodili borbu protiv četnika. On nije mogao da preživi nikako, a onda se pitaju, poginuo Sava, komadant Sava, onda mu, kako oni to rade, ispevaju mu pesmu, odlikuju ga i tako dalje, ga prethodno ubiju. Šta mislite koliko su njihovih članova pobili koji su bili Srbi i koji nisu bili za borbu protiv četnika? Hoćete li da vam opišem sudbine Pavlovića Čička u Toplici? Znate li kako je poginuo Žikeca Jovanović Španac? Znate li kako je poginuo doktor Mladen Stojanović u Krajini? Svi koji nisu hteli da vode borbu protiv četnika bili su likvidirani od njihove strane. Ostaje naslov ko je za Srbiju pobedio, četnici i partizani. Mogu li u jednoj rečenici da odgovorim? Pobedila je titoističko-ustaška koalicija oslonjena na Vatikan, na London i na Komintern.